Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Chena Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang, Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkagis-kwilan, wan. wananang, At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandito, oy, wan. wananang. Thank you ah. Alamapan ka na anak ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayin ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panag-eskwela. Sige, mapanak nga rodan nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa mangan Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa imat. Naimbaglakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngam ita, andan ugot. Ay, amon di da. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, naglimas ti sidami. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlatang nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sabay kumata maawatan nak anak ko. Amumat asisakla ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga'y taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaang nga ag-eskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang kan ka, anak ko. Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kano ni Sergiano iti katulong da. Padasag man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay, Adda ka din ni Papa, balasang ka. apay ni Papa. Umutang ka? Ha? Awan maipautang na ken ka. Ta saan ngagpapautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas ken ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin kwa na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot dayta kaadalan ti anak kon. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw nan di ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw nan mi, kahit saan na nagsubli. Ay siya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kaya mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwati ka sa pula ka babaunen. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pa nga to Tani,
narigat no minor de edad. Ang mga no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramidin na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha? Agpay so, Sir Jano. Pagadalan da kiti kolehiyo. Wen, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Ngay karoyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na'y kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atim ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngayon no kasta. Iha, ikaro ti ina na ti pang paadal ko kan kuha na. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay inda iti ina na kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti ina na, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kas tati kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay, kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun, ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay, ada paramidag. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka mata niya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmirao? Papa, di nyo lipatan di allowance ko ha? Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo ah. Sa baliday di Adda pang usarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Ha? Nauma ka dagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nangingina dagiti gat-gata nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat iti lalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Sana nasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, ngam grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa, di kay ka di madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yung kanya. Tapno awan may bagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka na imbag. Kat, anyat inalam a kursom? Agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya ti awag ko kan ka nga agra? Punumat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Sana balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Ha? Makiasawa ka kit din. Say-sayangam lati kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak.
Mabisina. Wan Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamano da kita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan niyo nga ruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na yung bagwan. Wan nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Wan Laika. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro ti bado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano ti bado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa. 35 ti bado. Kan 80 pesos ti bag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklak ka. Ha? Grabe ka man. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asa ko tibag mo. Wanlay ka. Iso nga ita ta makagatang kami itibag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo. Iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina. Tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha? No siyakla ti mapatulo. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundang way kayo. Laika, di mo samat us-usaran dagiti abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ni Melody na nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae? No iso ti mangusar ka dagita? Kat nung hininaan amin agamit ko. An mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang. Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kun to dagita. Itad kun to kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day jay rot-rot ti itadyo ken kwa na. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya ati kasta nga ibagbaga ma? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masuro na kamin. No apay apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody.
sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha, basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagijay nga agina, papa. Period! Papa, agsardangaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon ka nga sardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka at second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man Di na kumamit pilitan, papa. Ah. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ko. Wan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating nga kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangit iti nakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Wan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Wan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga rurayag ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Chano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kanda mga ano sana di tati pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wan, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Sika lang tinang ibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kuna ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nag-masurprisahan ha. Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyakte ka duam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masurpresa mat ni mama. Anya? Ha? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan ba ina? Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Jak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan ba ina? Makitam, kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni mama tikas niya eh. Makaumatid, agbiyaga. Nabartak kayo malin, papa. Inal daw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Sakmat pinaspasakitan, tinam. Awan, timadi ngayon naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngamanyatin subad na. Ala, huston, papa. Aklunan to yung tinaramid ni mama. Tagdandan na dan itilalaki na.
Sir Janaw, agin kayo manan ag may maysa. Awan na, sir, bete biyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na, tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mi ti ado at tulong niyaw. Agsubalit kamin to kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing, Ermina? Iso baybayam da ita subsubalit, dita. Jak masango, da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang na da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal, tapno jak maawatan ti kayat mo mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kaya't kung tag-eskwela, ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Lading itakan ako, nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten tayta. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay? Pasensya ka, nanak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko ti agadal manan. Awagam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumatan iti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayahat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itatadan na talga na trabaho, kaya't katulungan. No kaya't mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanin na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a salita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Lipatan mong tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka naging muna iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin na. Linaplaptan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, nag-eskwela ka, Melody. Diyak na impagarup kasi ka ti makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman akmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasa kiti panagadal ko. Iso nga ita, mga baruanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidig kanya ka. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at katao. Nubak ng kaita, di mo namnamaan, abak ng kaitag na nayon. Nang runa no natangsit ka, iti padam a tao.
Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Lakay, nakaluto akon. Mamigat tayon. Kat ayabang marudan ti anak ta, tagigidan tayan. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangan tayon. Nanang, umaya ko. Alam, mangan tayon. Tapno saan ka amala daw iti trabaho, lakay. Ha? Apay, anagawid ka, Pidong? Apay, awan ti trabaho yo? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya, taapay. Anyat makagapo. Ada sursuro ng aramidak. Nagam imbaga asana husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho dakan ka, agtungpal ka. Nang runa ket isutibos yo. Noawan tinasayat nga ibagam, panawan nak dito eh. Jaketi masersir mo na, no kastoy anapudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isursuro ka nung amin tibos na. Ngam sinintir na. Nakaungot tibos na, iswa pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati ka na yun kung nga ibaga idikan kwa na, ngamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itan ti pagtrabahuan na, awanan ha. Day tangarod ti parikot na ita nanang. Naimbag pa'y ada pari Jun, kan pari Dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang day nga inaramid da kan kwa na. Barang iso ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dino tinagapon nyo? Naggapo kami ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninanang. Iswa na pang kam nakipangan. Nakipangan. Apay, ada nag-birthday nga po ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na aripolyo. Naranaan na tinangin a presyo. Iso aday chay, nagpapartida. Nagsayatan nga eh. Sapay naglawa ti garden ni Tata Ramon. Ay sos, big time nga rod, no kasta. Wen ket no nagpartida iti do ababoy, kas pagyaman da. Day, si kamagan ti masabat ko, Pidong. Wan tata. Sa dino nga ti pagtrab-trabaho amita. Ay, awan nga rod tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yung nasapulak. Ay, kasta. No, ang pagtrabaho mag-garden ka lagin, Ha? Nangin na ti preso tinatang ita. Isungag mula ka lagin, Pidong. Uwan ko mga rod tata. Agam awan mo't pang kapital ka. Ay, sana parikot na ita. Mabalin ka nga umutang. Wano aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, wan saan niya? Awan gasat mo iti construction. Mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Uwan ko ma. Isuday tati pampanunutek. Aggarden ka, ngam awan mat pagpuunam no bilang. Ay, dahi tangarod ti parikot bakit. Anya nga tanog pa supplya ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kahit. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam ana imbag ang. Padasa ka mapan makisarita kan kuha na yung bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak langan. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawag. Saan ngagbayag, papanawon matla jay boss dagi jay. Tasip-sip da ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Pidong. Pinupudno, mate.
Hindi pinapanaw nak di boss. Awan man dati ibagada nga isakit dak. Binaybayan dak dia. Imbis nga isakit dak, saan? Anya, Makamula ak lang. Kat maranak ti na nga to a presyo. Huyo, kunak kadakwada. Ay, kano kasta ti planom nga agardin ka ako nam. Adagan ka na ita, anak ko. Wala na. Kahit asino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Ni Ante Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay, kawan na. No kasta nga rod, mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka mutun. Nasaya at napanunot mo ti agmula ita, Pidong. Naging na ti presyo tinatang ita. Wan nga rod, Ante. Iso na lang tawon mo't umdas a kapital ko. Iso nga ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man umabalain. Ha? Di kayo madanagan. Lumayat kayo mang supply kanyak, ipamaysak ti garden. Total, saan ako nga konstruksyon. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga ruda. Una, day talagayam, suplayan ka. Agyaman na ka, Ante. Awan na nyaman na kaanakan. Igawad mo nga rod ti garden. Ipaay ko amin akasapulam. o anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga itinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka? Ay, katuwa na. Kaanak-anak, payan na ki din. Anya, Ay, inaklinisan di talon inton bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y tibukal ti pipino nga imulam kaanakan. Agyaman na ka, Ante. Awan kayam, kano kang agmula? Itaalawas mo lang, Ante. Nakasaganan di pagmulaap. Nagbiitan kaanakan. Una, Ante. Nangaramin dak nga miniti basit akalapaw ko iti asidag ti bangkag. Uno iti taltalon. Iso adyak nagaw-awin. Kanayon ti overtime ko, Ante. Nasayaat nga rod no kasta. Aywa naman na imbag timulam. Tainton makaapit ka. Huston to anangina ti pipino. Sika maganti masabat ko, Pido. Narapyan ka, ah. Ay, uwan tata. Naggapo ka di bangkag. Kasta ka, day. Talaga mo, ta. Talaga ngayon gaid mo ti agmula. Uwan tata. Tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wen. Ay, pumasyarak to man, di bangkag mau, no dawayak. Ay, katuwa na tata. Pumasyar kay lata. Apo, naglalang to timbulam at pipino, Pido. Uwan tata. Inasikasok iti husto. Ay, kat, inton ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, at adamot alimbang to dagiti root. Uwan nga ro tata. Agam, saan? Sana kagpadalos. Ah, alangan mo't akastanan ti root. Saan ba tata? Adda yes break tap no mamimpinsan amatay dagiti root. Anya, ay amang ano maapiktaran dagiti mulam, narigatan. Saan tata? Nabayaga ko na gardinero. Iso nga amok lagi tirumbang amay yes spray. Ah, Nay, pare Ramon, nagkapuam. ay, nagapuak man di bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at sumampaday jay. Ay, sapay la kumaat, kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay may, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kauna. Ay na, nagmayat mo tantimula, manak ka. Naglalang taw. Uy nanang, inasikasok kami ni Tiustaw. Kanayon ko asibugan. Kaputa, danong ko nga ro tinang nang runa kasapulan ti pipinaw. Kahit kaano ka ngay nga agpadalaws, taw mayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya? Isupay paggastusan na tagpadalos. Gumatang klangan iti may yes spray apang root tap na mamaminsan na lang. Nga mangankit din umapiktaran tamulam. Nagpada kayong magkanitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Iso nga amok ti pagsayatan ti mulap. naku na ni Nanang ang naglalang to kanon ti ruot iji ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo.
Ha? Total, adumat dagiti ko kumarik amabalin at ang danan. Di naksuruan bakit? Amok ter aramida. Anya, Isupay paggasgastusan ti bagbagam. ala, adang arod kan ka. Sa bagay, mulam matkit di Naisikamat gayam pidong kaanakan. Wanante, umayak man mga laitikas na mabalay. Ay katuan Apay kit dinasaan. Manoti ka sa pulam. 5,000 ante. Igatan ko man iti abastaw. Kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod kaanakan, tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka matan lakay. Nasipngat pay laang. Mapan ka din ije bangkag. Wala, nas ka na may sprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya, talaga agim matang ka iti i-spray? Wen, ala, sikan din baka mo iti anak mo tayo nakon. Apay ngay, kaslain inot mo't nga gil-gilo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abunga na. Jesus, anya nga tati makagapaw. Diyay nga ta agas apang ruot nga inisprek. Apay nga pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agil-gilo mo dagiti bulong nan. Wan nga ron tata. Day tati parikot ko ita. Amangan bet no nag-spray ka ngagpaiso iti pang ruout. Wan tata. Hanggang iti kanal na lang mait. Ay na ibagbagaken ka ama apektaran at talaga ti mula no kas ti spray. Tata, isungar nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. Ha? Ay sosawaan ng timulang pidaw. Sapay naglalangtaw. Manula alawasan ka, agapit ka. Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Oh, apay kasta tilang am anagawid lakay. Ada ka di parikot. Ay, Oh, apay. parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya, Sayang. No nagtong paalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asana kasi tinapasama ka dagiti mulak. ay na, daytan ti bagbagami kin ni nanang. Ngam di ka mat ngamin dimngag. Idi ibagbagakan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Amom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan. Sapay manun aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamat no bukod mo agastos. Ngam saan mat, adda supplier mo. Kahit anya nga itan pidong. Ibagbagami ngamin kan ka. Idi ang mga yab kalaangan ni Dagdalos. Ngam ay na, agpakalaing ka mga ngamin. Ha? Anya nga itan ti rupam kanyan ti Materesa. No dim nga ka kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam. Dayta nga rin ti pampanunuto kita. Agbabawi ak na nang. Ay, anya nga ron ngay. Nakunam mo nabayag kan nga gargar din. Kat amo mamin karamidam. Awan na talagang dagiti mulak bakit? Awan nagmamayan na. Lakay. Manun alawa sa jak nagparparang ijayan dan ti Teresa. Siguradong o may dayjay. Kat, anya ngay nga rod. Sangom Jak mo ti ramida kita. Namnamayan lakit din ang ti Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Iti kasta, nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ha? Auntie Teresa? Oh, kumusta ka anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi ka matan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Kuha, auntie, saan? Kuha nga main, awan nagmamayan dagiti mulak. Ininot mo na nagtindag dagiti bunga na, aging gaan na tayo tipon na. Anya, kasanuan na pasamak da ita. Nag-spray ak iti pangrutan te. Ngam na apektaran mo tan tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit kaitan. Ngamawan mat gayam. Pasinsyante, aklo nakabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangan. Angin jak mo tinungpal. Kaing kalintigak ti amok.
Anya, Ang pasensya kayo nanti ha. No kaya tiyaw, agmulak manan iti sa balay. ay saanan, manggad kalaangan iti sa bali. Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakkal agatad tinabusbus mo kadagiti mulam. Ninamnamak nga agdubli ti gastos, ngam saan mat gayam. Ay, makapaupay ka, pitong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kini Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam Ay, abayadan. tulungan ako mamata bakit? Diyak mabayadan dahi jay, iti unag ti upat a bulan. Adang amin porsyento na. No dim nga ka kumangamin, o di awan ko matikas na ang parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabaho. Sapay ko matano anyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisagmakam. No di mo kaya ti paisuro, di kanto umasenso. Bueno, gagayam, di taan tinagibusan, di pakasaritaan, di to'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Nagapuan bakit? Nagapuak ije bangkag lakay. Napan ko kinita je mula tayo. Mabalin mat gaya man aburasan. Ay, kat nasaya to kasta. Oh, ada ka din nakasaritam at ang danan tayo? Awan pa'y nga rod lakay. Inak ko makasarita ni Marilisa inton malam. Ay, kat wala. Ang saan amalpas da jay? O, nila ang lisa ti ayabam. Inak pa'y ayabanda na mo na nga agasawa. Nalang ron. Sigurado akayat dati umay. Ne, si kamot gaya mare. Itaman pa nga may kadito'y balay. Wan mare, ay wan gayam. Ang mga noawan pa panam inton bigat. Awan mat mare. Nalpas mo tantera up ni tata insyo itay. Apay ka de. Umay ka ije balay inton bigat. Agpaburas kami iti mula mi anatang. Ah, kasta ka di. Ay kawan na, umayak mare. Amum mataday tati kanayon ko asap-sapulan. Di pa kitang danak. Alang arod mare. Namnamaag tiyo may mo inton bigat ha? Wen ko mare. O sige, kainak man ije balay danana mo na. Inak ayaban tapno dakadwa tayo. Agburas ko ng baday. Uwan ko manana. Awan ngamin kadwami nga agburas itimula mi anatang. Ay katwan umay kami kini tatam aramon. Ay, agyaman ak unay nana. Namnamaan kayo nga rod inton bigat Ay, mabit lang. Agbalon kami kadi iti pangaldawan. May balasang ka. Ha? Ay, saan nana? Siya kung ti makaamoy ti kaninyo. Ay, sige. Agyaman kami nga raw. Kahit mapantay dya ayan da badait inton bigat. Katwan alakay, imay ngamin itay. Awan ka no ti sabali ang mayaban na akaduwada nga agburas iti mula da. Kastaya, kay mapanta Bagla balbalo na nagiti apo ko ta timatgadan ta. Wan lakay. Oras ng ti pa nagmimerienda bakit? Naisagana mo ti merienda ng iti agburburas? Wan, insagana kun. Itulod ko laangan. Day tati pamerindam? Danom lang kan sa gaysa sa ba? Kat, anyangay ko ma. Inak agorder iti cake. Kas dyan. Saan matakas ta bakit?
Nung mabalin, nayunam ti merienda enda tapno damat pamigsada kag trabaho. Ay nalakay, umdas da ito yan. Adula amin, makitang dandala ang mat. Noan niya ti maipakan kadakwada, ay kat saan dan ang agriri. Agalas 11 nga mamamot ni Mari Badit nga umay mangyag iti merienda. Ay naawon ka, Rod. Sa pa itay pa makain inumak iti danom. Uray siya nga, Rod. Uray siyak. Sapay nagdaga ang tiinit na Ay, ita. isunsan day ta sumungad. Ay na, nasaya at mat. Itayak pa'y amabisin. Ala, agmerienda kayo nana, tata, kumare. Ay na, agyaman kami, Mare. Uray saan kayon amapan ijay ayan ti kalapaw. Dito kayo latan ng agmerienda. Tapno saan kayo ang mataktak. Ha? Ala, agmerienda kayo latan na. Tani, inak agluto iti pangaldawan nyo. Anya, ay unay matan ni Badet amang tan iti merienda. Ay, unayan. Ay, wan nga ron, nana. Sagay sa tay la asaba. Gandanom. Una yan? Ay, kasta talaga ti babakdang. Naimot da no may papan iti makan. Saan matkit di nga amin, ha? Di naman la pinanunot mo at bakit kan lakay kayo nakaduwak. Bayan yun. Ituloy teki din ti agpuros. Ang mga nukilat nga umayda, narigatin. No agayab tumanan ni Mari Badit, jak kaya ti umayon. Ay, uray siyak balasang ko. Talaga jak kayatan. Kastoy lang arudan tinyig na merienda. Nakaladla daw pa'y. Nakaluto ka ni ti pangaldawan da, bakit? Wan, insagana kon, inaklayaban idan. Bakit? Dahito iti ipakan mo kadakwada. Anya ko matiparikot dita. Anya kamatan? Saan ang nalakat ti agtrabaho? Hotdog kit din ti inlutom asidan da. Sakit awan pa sa bawda. Adamot karne ijaref Iso ko man ti inlutom Ay nalakay, nakurapay lang ti adda pa nagbiag dagijay. Iso asaan dang agpili-pili iti makan. Noan niya ti maidasar. O di kaninda. Anya? O ala, umay kayo nana. Tata, kumare, intay mga anan. Ay kunak to saan kan nga agayab. Agawid kami kumanta ni alauna matain. Ay napasensya kayon tata. Kalkalpas ko ngamin ang nagluto. Kan may sa, nasapa pa'y matapangal daw. Anya! Mala umay kayo kit din. Tapno makasubli kayo adagos kalpasan ti panangan nyo. Anya! Nalpas kayon anangan. Ingkay ituloy yan ti agburas tapno masapa amalpas. Unay kan bakit? Pagpalpaan pa'y matida Kalkalpas na pa'y laanangan. Ay nalakay, tapno nga rod malpas adagos. Mala, mapan kami nga ruda tapno masapa nga agpaisaw. Di ka kumamot istrikto unay kadagiti ay ayabam atang tangdanan bakit? Amang ano yung sumaro ng ay patrabaho kat didan umay. Giswa pa nga asim. Tratum ida itinasaya tapno saan da maumaken ka? Ay nalakay, imbagak matkan. Maminsan lang ayab kadakwada, umay da adagos. Awan sa bali apag sapulan da, no saan ati makitangdan. Uray man kas tabilang, rumbang, nga aramidam ti pagrabangam kas boss da. Sana kasta Ti makinan tupay, mabannog. Isudan tulakid din na tao. Anya? O, adi titangdan mo, kumare, 300 pesos. Ay, agyaman na ka, Mare. O, adi matitangdan nyo adwa, nana, tata, 500 pesos. Sagto 250 kayo lang, Ha? Naiapay nga saan ang nagpapada titangdan may? Ay na, palpaliiwan kayo ngamin, kat inana kayo mat nga inana. At daayamat kasta ang matangdanan. Iso nga inton sumaruno, amo yung ter-aramiden nyo. Nunang rugi ti oras ti trabaho, awanin ti agin inana. Taam mo yung mat amabaybayadan ti oras yo. Nalawag ka di, tata, nana.
inton sumarunaw nga umay agayab ni Badet. Saan ta na mapmapan bakit? Ay, unay kat day jaya naman ang dan. Wad nga rod lakay. Awan latas inakadag iti babakit ken lalakay akas kadata. Tikas jay nga ramid. Awan ti makaanos ang mapan makitang dan. Una, uray pa'y siguro agkasapulan. Di na kaya ti mapan makitang dan ijay. Ay, itala na padasak. Tinakitang dan itikas jay a tao. Nalabay antayon, painton sumarunaw. Mangkita talaangan iti sabali apapananta pakitang danan. Diyak kayatan ti mapan ijay ayan ni Baday. Panagbuburas man ng inton bigat. Ada ka din na ayabam nga umay bakit? Ay, awan pa'y nga rod lakay. Inak pa'y lakasarita damari Lisa kan tataramon. Kastaya. Yung kakasarita itan. Tapno amutan o makaumay daw no saan. Ang mga nod damot na ngayab kada ko ada sa bali. Wen ka di ka madanagan. Masiguradok nga umay dagi jay. Ay, pasensya kan mare, nga maanda ngamin papanakin ton bigat. Ha? Imo na mga min na nakisarita ni Tata Insyo. Agdalos kami kano itimula na alaya. Kasta ka di mare. Ang mga numabalin nga ijay kalatan ayan ko nga umay. Di ka madanagan. Uray na yun nakitangdan mo. Ay, pasensya kan mare Ay, kababain mo't ka ni Tata Insyo no jak mapan. Sapay imbagak awan. Ha? Ay, padasam lang ang danana mo ng agasawa. Siguradong awan papanandagi jay. Ay, isige nga ron mare. Inton sumaruno laangan. Umay kanto ijay ayan mi, ah? Wan mare. Anya, awan maayabam nga umay agburas ko nam. Wan nga ron nana. Iso nga imayak. Ta umay kayo kumaayaban. Ay, pasensya kan. Saan kami ang makaumay? Ada nga may naramidin mi dito'y balain ton bigat. Ang mga numabalin nga itantan nyo pa'y laang, tata. Tani, umay kayo kumapay laang agburas iti mula mi. Ay, kuasaan. Tagaramid kami iti kulungan ti manok. Agriring aminan digiti kaaruba mega po iti mula da. Kasta ka di? Ay, padasam ti mapan iti ayan da dinaw. Ang mga no awan papananda inton bigat. O sige nga ron, tata. Inton sumarunulatan. Ne, da kayo mat gaya man ti. Wen boboy, ada ka din ni mamang mo. Ha? Ada na panan na itay anti. Ang mga napan gimatang iti sidaan. Kasta ka di? Apay anti? No sumangpet ni mamang mo, ibagam kan kwa na nga imayak. Kan ibagam nga umay ije balay inton bigat. Ibagam atang danak nga umay agpuros iti kamatis, ha? Saan siguro ang makaumay anti? Ngamin, imay ni Tata Insyo itay. Ay ayaban na ni mamang ko mapan makitang dan ija ayan da inton bigat. Ha? Isumat tinangag ko nagsaritaan da itay. Kasta ka di? Sige nga rod, basta ibagam latan no sumangpat, ha? Un anti. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Lisa. Sa dino ti papalambalasang ka. Mapanak man makitang dan ijayan da Tata Insyo nana. Kasta ka day. Kunak man napan kayo ijayan da mari badet. Agsapsapul mo tititangdanan na idikalman. Ay, maturugak laangan ngagmalmalam. Ngam ti mapanak makitang dan ijay ayanda. O nga ruda nana. Iso husto lang tasaan kaya napan. Iti kasta, maamiris na dagiti sana nasaya at nga raramidan na kadagiti tangtangdanan na. Barang no makaamiris, balasang ka. Oh. Adamot la umay inton bigat? Awan nga rod tinaya baklakay. Uray maysa. Anya? Ay nakasano da ito yan. Ma-overripe di bunga ti kamatis na. Sapay nagni na itati presyo. Daytan ti bagbagakan ka. No nasayaat ko matipakpakitam kadagiti tangtangdanam. Saan kumakastoy ita? Ha? Anya nga ita? Awan apuluson ti agpuros iti bunga ti kamatis. Puruso mo na siksi ka. Anya? Ay, sapay ko mata makaamiris ka matayin bakay. Makabanog. Anya, nalpas mo on. Iti kasi akalawa, malpas ko. Unay kamutan.
Maamiris mo itan, nga awan serbi ti kinalawat ti garden mo, no awan maayabam at tumulong ka. Kastan tumot ngamin ti ugalim. Bumabanton ti presyo ti kamatis, ngam di mo pa ilan alpas a pinuros amin. Lakay. Ala, agina na ka. Kalpasan na, ingka manen agburas iti bunga na. Lakay. Talong aldawon manipod inrugik tinagpuros iti bunga ti kamatis. Aging gay tajak pa'y nalpas. Ah, Narigreg da pa yun. Tanaloom da una yun. awan ti mabalin ata, awan ba't ti tumulong. Awan ba't ti naayabam. Di anusam. Saan ka mat amatulungan, tadamot trabaho. Kasano da ito yan? Ti aramidam, ingka ija ayan da tataramon nga gasawa. Ingka kid daw iti pamakawanda. Kastamot ten ka ni Lisa. Ha? Bareng maalukoy mo kat umay da katulungan. Hanggang pangasim. Di mo ulitin ti sigod nga aramid mo Wan lakay. Ikarik. Asikaswak ida na imbag. Agyaman no kasta bakit? Nana, tata, pakawanan dak kuma. Amok anapasakitak tirik nayo. Ididamo nga inayaban kayo nga umay makitangdan. Naamiris ko nga awan serbiti kinabak nang adda kada kami. No awan mati umay tumulong kada kami. Ikarik nana, tata, saanin ang maulit pa di inaramid ko kada kayo. Asikaswan kayon iti husto. Ay nasaya at no kasta badait. Nasaya at nakaamiris kan. Kinapudno na mabalbalin ka san kami nga umay makitang da ni ayan nyaw. Gapo itim pakitam idi kada kami. Ang mita, si ka mismo ti may nagpakaasay. Ay kat umay kami Ay na, agyaman ak unay tata. Agyaman ak iti kinasaya at yung. Awan serbi ti kinabaknang mo no imutam met dagiti trabahador mo. Mangiranod ka tapno adun tupay agrasya ti dumtengkan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Naimbahan nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay, Gina, anak ko. Gusto ko madaytan na panagsangsangit mo. Maawatak, tirik nam ita, anak. Ngaman niya nga rod ngay. Ad-adda masakitan nga agtultuloy ti relasyon nyo. Ngam adda amat pamilya nga agsagsagapa. Nagsakit na ito yung inaramid ni Ruel kanyag nanang. Inayat kanimpatag ko. Ngam apaya nagilimad kanya. Ay, panunutam latan Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Kas inam, di makunak, aywanam ta si kugmo. Takdaram dayta, nga oray awan ni Ruel. Amok akabangalam dayta. Italaang dayta amarikrignam. Ngampat siya nga intun agangay. Makailiw-liwag kanto. Saan ka kumanga agkulkulong natan dito'y silid mo, anak ko? Nana, Rumwar ka kumamot, Manon nga aldaw, asaan ka anang nangan? Ay na, panunutam ta sa lunat mo. Nana, Sana nasaya at ti masikog asaan amangan. Saan kumaaday di Arwel ti pampanunutam latan?
Ipang pangrunam ko mata agbalin nga anak mo to. Nanang, Ngala, umay ka anak ko. Pangasim Ingka kumamot mangan. Kaasi ta ubing iti tiyan mo. No di ka mangan. No agsangsangit kalatan akanayon. tsaka mo noon niya tiramita. Mirna, mariribukan na ka talaga. Ay, anya nga ron nga eh. Ay, tilangan anak mo to ti panunutam. Nagsakit na talaga tinakam ko ken ni Romel. Diya ka mo na aging gatkano akastoy ti marikrik na. Friend, sana nasaya ti may stress no kasta masikog ka. Sana nasaya ti ipaiday ta iti salunat mo. Diyak lang amin maliklikan ang panunutan ni Roel, friend. Imbag ko man no sa anak ang masikog. No saan la ko maapakabasulan ti. Tiyan niya. Ay, pangasima. Sana tila raramidam. Friend, di mo ko mairaman ta si kugmo tawan am muna. Pampanunutak namin, friend. Anya nga tan isulangan ti pagipapasak iti unget kan gurak ken ni Roel. Anya? Ngam. Sige. Aywanak ti sikog ko. Sana bali. At damat dananang kantatang ang mga iwan to kan kuana. Gina. Ay narabiin ng mawampay laang ni Gina nga anak talakay. Ay, wan nga rod bakit? Sa dinuman nga tan, tinapnapan nandan. Idin to ta Sabado matita. Awa trabaho da. Ay na sigurado. Sumangput day dyan inton madamdamaan na Bart. May una yun, ti anak ta. Tsaka mo no niya taramidag. Tap nagbaliw ti anak ta. Manipod impas ngay na ni Buboy. Namimpinsanan ang nagbaliw ti ugali na. Saan na kasi ti sikod ti kinasingput na. Iwan nga raw. Panagkunak. Ti anak na ti pangipapapasa na iti pungtot na iti sigod akayan ayat na. Ay, dahi tangarod ti parikot italakay. Taurean niya ti aramidag. Ay, jaklat tamot mapalagipan. Madan tulat ta bakit? Agnakam to siguro. Manan. Ana, napartag kayo manan. Ay, adayon lang man si kang ubing. Kan mano na daras nga bagbagakan ka. Hindi na ka ganitin na lang, ha? Ha? Dam na mama niya. Gapukan ka. Nadadal tibiyag ko. Doha kayo kinitatang mo ng dadali tibiyag ko. Mawadam, ha? Anya? Palawan na hindi doy. Amang numalagip kumanenday iti sa mga papaitaw ng bayin nga amam. Kat sikat ipang ipapasak iti pungkat ka. Ay na, Gina, anak ko. Apay akasta kamutan iti anak mo. Gapu kadakwadang agama. Nadadang tibiyag ko. No saan ko maakas jay tinaramid ni Roel kanyak. Nalabit asaan akas to'y tibiyag ko itang. Anya, namin anumot ngayon bagakan. Kangawan amo ni Buboy iti may papankada kayo iti amana. Pangasi man ako. Maasi ka kumamot iti anak mo. Siyak ti masaksakitan. Nukas diya pagsasawamlat ta nakaslasan mo nga anak. Urayan niya pa iti bagbagayo nanang. Saanen nga agbaliw ti panakilangan ko iti dayjay nga ubing. Agpadadala iti amana. Ay, alaus to. Dahil ta pa nagsangsangit mo apaw. Lolo, apay akas niya ni nanang kanyak. Apay akaguro naklaunay kat anak-nak mat. Ha? Kanayon na nga ibagasan na ka ng anak. Kan may isa, kanayon na nga ibaga tungkol magitita na ka no.
Kat ad-ada malaglagip na ti amak. Iso kas taunay ti pungtot na. Ay, buboy, apaw. Muray kas din ni nanang. Jak guraan. Mamatek nga agbaliw to. Agyaman ako na, no kasta apaw. Paspasin siya am lataan ti inam ha. Wan lolo. Anya? Agayan ayat kayon ka ni Ricky, kunam, friend. Tangiwat mo, friend. Ang mga nada makangakan ka. Wan, inaklon ko ni Ricky. Nabit sapay mo ta nagdaton kan ka. Nga, inaklon mon? Wan, sigod nga mamok ni Ricky. Iso nga mintigard ijay sigod a pagpapaayak akumpanya. Ha? Nasingpat mat ni Ricky. Awan makunakan ko na. Friend, antay bagakan ka Ngamsapay ko mata saan ka ma-offend. Anya daytan. No bilang laang, maaklon na ka diti anak mo. Maaklon naman kan saan. Okay lang. Ngamin, nubilang taagasawa kaming ton. Saan mi matkat akaden na dayjay nga ubing. Agyan lata ijay puder dananang kantatang. Anya? Iso ti makagapo. No apay anadadaoy ti biyag ko. Ang mga no isuntumanan ti makagapo. Iti saan mi apag kinaawatan kin ni Ricky. Gina, kaya't kung agtinatan. Ha? Ay ayatan tati tunggal may sa. Isunga mo kamayat kahit isingasing ko. Okay. No day tati ko na. Mayatag. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay-unay. Awan anyaman na. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No lakit dita pagragsakan kan pagsayaatan ka. Aramida, Ricky. Anya? Agdan na kayon ka ni Ricky, Gina. Wana nang. Nagsaritaan minti may papan iti day taabanag. Anya? Nanang, saan ka pumapumanaw dito balay? Tinak man ko awagan itinanang kunak lang arudan. Di ka di makawawan. Sika nga ubing, saan asyak tinam? Iso abay anak a pumanaw. Ay, anya ka din day tangar aramidam iti anak mo, Gina. Awan ka din namnamang agbaliw ka pa'y. Kasta kalatan. Panunutam kumamot ni Buboy Nabiit pa yan nagamaam mo kayo ka ni Ricky. Ngamita, agdan na kayon. Anya, Anya ka magtan. Sana kayat ti anak mo pumanaw ka diti balay. Gaputati kayat na. Agdadan na kayo lata. Agpanunot ka kumamot, anak ko. amok tar aramidak nanang. Iso apang nga asiyo, di dakon pakibiyangan. Ay na, talaga natangkan ti ulom. Ala, sapay la kumakarod. Tadikan to agbabawi iti kastangar aramidam. Ay, una yan tanak ta. Uray anya taramidak talaga din akong ipangaglakay. Ay, nangag ko nga raw ti saritaan nyo itay. Ay, sapay la kumangarod at nasingput day jari kay. Sapay la kuma, tasaan nakas ka ni Ruel. Ay, wan nga raw ba kahit. Kasi mo ti apo ko ta. Arig na, linaksid ni Gina ti anak na. Ay, Sapay la kumatawan to ti pagbabawyan na. imbagak mo't kan ka nga ilabam dagiti murang ko. Saan ka di? Pasensya ka ko man, Ricky. Diyak nakalaba. Gapatakas na unay sakit ti ulo ko. Anya? Ay, aday ta ka manan. Noan niya laditan, di ras-rason mo ako nak. Hala, bumangon ka. Ingkagla ba? Awan usarag intun malam iji papanan mi aparti. Bakit ang mat nga kakapsutak? Kan may sa, nasaan unay nga importante di papanam. Di ka kuman mapan. Siya kumamata si kaswam ita. Agkakapsutak ka talaga. Di nakman dramaan si ka. Ang mga nun diyak malapdan ti pungtot ko. Ang mga nun niya pati maramit ko ka. Anya. Ne, apay nga wan pailat na luto amakan, Gina. Pasensya kan. Kasangsangpot ko ngamin. Agin na naaklabiit. Kalpasan na agluto akon. Naginan ako nan. Apay, si kalangay di mabambanog. Imbagak matkan ka. Asak bayas mang petak. Nakasaganan ti kanak. Mawaram. Sikat ti babae. Iso arumbang asyak ti pagserbiam.
Anya. Ingkagluton. Darasam. O, adto ti uniform mo, Ricky. Kaplan-plantsak date na. Anya? Dahito iti ka plancha ko na? Wan. Ay, amom ti agplansya ko na saan? Implansyam ko na, ngam kusok-kusumit. Ipakawas mo kanyak dahito eh. Doble maplansahan dahito. Tanong saan? Ulitak mati naramid ko kan kay di. Idepel ko di plansa di talikod mo. Tapnog nakam ka. Apay, akasta ka matan kanyak, Ricky. Ay, atan na ka, di pay. Saan ka matasigod, akasta? Mariknak ngamin nga awanan panagayat mo kanya. Amo matlagayam. Apay pay lang agtaltalinad ka dito eh, ah? Pumanaw kan? Tiyan mom, adda lalaki ang makaanos iti kaskan ka, ana-anakan iti kinabalasan, ha? Awan, Gina! Iso ana sa isayat mo pumanaw kalangan. Kentap no ang mo manya, ha? Adu kayo ababay iti biyak ko! Oh, apay kasta tilang friend. Madlaw nagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo? May si-stress kan samat. Nini. Apay nga ngagsangit ka matan. Diya ka muno ka sa nung ibagakan ka ti parikot ko. Nagdagsan ti barukong ko. Ibagam na niya ti parikot mo. Tapno matulungan ka mat. Parikot ko ni Ricky. Saan nga minakas iti sigod? Dakal tinagbaliwan na. Kinapudno na. Ganayon nakakabilan. No kasi nga dalabas iti na magustuhan. Anya? Mariribo ka na no niya teramida. Kanayon kami nga agapot. Kantong galaga pa kami. Tumpaan na. Nga oray na saya at ipan nakisarita kan kuwan. Anya? Una yung tikas dyan lalaki. Ay, di kasayatan nga ramida. Panawa mon. Agsubli ka langan ka dagiti naganak mo. Awan na saya at masakbayam kan kuana. Sana napudno ni Ricky kan ka. Day tati pang panunutak, friend. Kas na makarik na akitibain ka dagiti naganak ko. Kas damat na iti anak ko. Iti kasto yung mapaspasama kanya kita. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nang runa iti anak ko. Diyak ka mo no mapakawanak pa. Ne, apay na gito yung nakasagana kawas mo, ha? Pumanaw ako. O di na sayahan. Anya. Talaga ka di nga awanin panagayat mo kanya, Ricky. Apay, ti amom inayat ka. Hoy, saan? Amom, inusar ka laeng. Gapo iti panagwin na swas mi idi kanidayan. Ngamit ha, tanagsinublian kami. Nasaysayat no pumanakan. Anya. Alam na giti usar mo diti balay ha? Kundi ka nagsubsubli. Maudin da ito ya panagsarita ta. Nana. Pakawanan na ko. Ay, anak ko. Amo ka nagbidotak, nanak. Aklo na ka nagbali na kadakas nga, anak. Kandakas nga ina. Gapo iti panaglablabas ko, iti anak ko. Gina. Naamiris ko itan amin, anak ko rangak. Impagarup ko no naragsakak kiniriki. Ngam nagbidotak gayam. Gina, anak ko. Dahito itilaglagi pa. No panawan da ka man, dagiti lalaki nga ayatem. Di anak mo, kanda kami anaganak mo. Agtalinaad kami lata amang ipatpatagkan ka. Nana. Kat pagyamanak unay da ito agundaway. Tanaka amiris ka, anak ko. Nana. Katagyaman ako, nay. Gapot ang uray ka sa no ti kinadakas kong anak. Kat maaklon daklata. Nanang, agyaman ak unay, tanagawid kayon. Uwan, anak ko. Ha? Inawagan nak iti anak. Boboy, anak ko. Ah,
pagawanan na kuma. Amok asana ka nagbalin na nasaya at nga inakan ka. Amin na sakit tinagam kan pungtot ko iti amam. Kasi ka tinang idasan. Nanang, Linagsid ka nga anak. Gapo lang iti panakiwin na swas iti kanyag ni Ruel. Ba nagapagpampabuyak ita anak ko. nanang, Pagyamanak, tasaan ka nagimulay ti sakit tinagam mo kanya. saan nanang? Gapo tayo patpatid kayo unay. Kanawin nga ipalpalang sa lola kan lolo. Asan aron bangag sakit tinakang ko kada kayo. Di na anak ko. Maragsa ka na, makakita ka na kayo iti apo ko ka naragsak. Ay na, nagragsak ti apo ko, manipod nagawid kan. Kasta ka di, tatang. Kinapudno na, hindi awan ka. Ay na, apunta ka na yung nakadama, anak ka. Ibaga na paya sapay na kumatan, nasaya at ka iti sa dinuman ngayan mo. Iso, tipudno aragsak, anak ko. Tandaan na makanayon, ti ibaga ni nanang mo kun ka. Panawan na ka man, ti mano alalaki. Ngam ti anak mo, agtali na idlataken ka. Saan nakaapanawan, iti uray ka anuman. Kain, saan apulos, ngagbaliw ti panagayat na ken ka. Di mo iraman ti anak mo iti basol ti ama naken ka. Ipatag mo kitdi tapno iwanan na ka inton kumapoy ka. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.